In die nuus vanaand waarskuwings dat wêreldvrede bedreig word na Israel en Amerika se aanvalle op Iran. Kimberley se inwoners spring in om gesinne van Ikapa myners te help. En Orlando Pirates is die Soweto Derby konings. Goeienaand en welkom by ons verkorte nuusbulletin in Afrikaans. Die VSA het na 'n wekelange opbou van militêre magte in die Midde-Ooste saam met sy bondgenoot Israel, Iran, 'n tweede keer aangeval in minder as 'n jaar. 5 Iraanse stede, insluitend die hoofstad Teheran, is getref in lugaanvalle. In antwoord het Iran aanvalle uitgevoer op Amerikaanse weermagbasisse in die gebied. Die toestand veroorsaak reuse ontwrigting in die lugvaartbedryf. Die wêreld se besigste lughawe in Dubai het 'n rukkie gelede aangekondig dat alle vlugte van en na die stad gekanselleer is. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We are going to annihilate their navy. Die Amerikaanse president eis die afgelope weke dat Iran sy ontwikkeling van kernwapens moet beëindig. Iran ontken dat hy kernwapens ontwikkel. Trump se eise het talle vrae laat ontstaan teen die agtergrond van operasie Midnight Hammer, die vorige keer wat die VSA en Israel Iran aangeval het, 8 maande gelede. Trump het na Midnight Hammer gesê dat Iran se kernvermoë algeheel uitgewis is. In Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. Sedert vanoggend se aanvalle, gedoop operasie Epic Fury, sê Trump egter dat hy ontslae wil raak van die Iranse regering. Hy moedig die Iranse bevolking aan om die regering van die Ayatollah Khomeini omver te werp. To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. Ook die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu het die aanval as 'n bevryding voorgestel. Help has arrived. ואני מאמין שלא ירחק היום. Hy sê die dag wanneer Israel en Iran hande vat in sekerheid en vrede kom al nader. Meer as 50 mense is volgens berigte dood nadat Israel se aanvalle 2 Iranse skole getref het. In reaksie het Iran missielaanvalle uitgevoer op Israel en Amerikaanse basisse in Qatar, die Verenigde Arabiese Emirate, Kuwait en Bahrein. Die Europese Unie het 'n beroep om kalmte gedoen en Brittanje het onmiddellik betrokkenheid by die aanvalle ontken. Die VAE het sy lugruim tydelik gesluit, insluitend die uiters besige lughawens in Dubai en Abu Dhabi. Die Emirates lugdiens en vlugte van en na Doha in Qatar word ook geraak. Intussen het die gebeure in die Midde-Ooste ook passasiers op lughawens in Suid-Afrika gestrand gelaat. Reisigers wat op buitelandse vlugte bespreek is gevra om die lugdiens waarmee hulle vlieg, hulle reisagent of die betrokke lughawens te kontak om uit te vind wat die stand van sake is. Die senior navorser Tembisa Fakude van Africa-Asia Dialogue waarsku dat die hernieude konflik wêreldvrede en ekonomie bedreig. Some of the busiest airports in the world, including Dubai, Qatar and Doha, they're all shut down. So those that were planning to travel using Qatar Airways, for example, or the Emirati Airways, can't travel. Saudi Arabia, similar story. And you're also likely to have the Red Sea impacted. The Strait of Hormuz, which is controlled largely by Iran, is likely to shut down, which therefore will result into 20% of the energy resource or supply of the world being disturbed. Houthis in the, that was the Gulf I spoke about earlier, but Houthis in the Red Sea have also indicated that they're going to be supporting Iran. We don't know what that meant or means,
So they're also going to be disturbing whatever it is that is likely to go from east to west in the Red Sea, including the Suez Canal. So this is likely to disturb the global economy. Pogings duur voort om die liggame van 5 myners uit die Ekapa Minerals myn in Kimberley na die oppervlak te bring. Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwedi Mantashe, het gister gesê dat water suksesvol uit die myn verwyder is sodat daar begin kan word met die herwinning van die liggame. Die mynwerkers is verlede week vasgekeer na 'n modderstorting ondergronds. Intussen berei Kimberley voor vir die impak van die 1200 myners wat hulle werk verloor het nadat die Ekapa Minerals mynmaatskappy vroeër die week vir voorlopige likwidasie aansoek gedoen het. Binne in die mynskag is noodwerkers besig om rotse en modder te verwyder sodat hulle veilig die werkers kan bereik. Dit is egter onduidelik hoe lank daardie proses gaan duur. Kimberley se inwoners het intussen begin om hulle hande en harte oop te maak vir die families van die 5 myners en die 1200 ander wat hulle werk verloor het. Daar gaan food parcels, al die skole, die kerke en almal het ons al klaar begin benader. Hulle is almal on board. So hulle gaan almal ingee en hulle gaan kospakkies, hulle gaan alle seker goeders opmaak en dan moet die families ons net kontak. 'n Projek om alternatiewe werk te kry vir diegene wat aflegging in die gesig staar, is ook aan die gang. Elke liewe besigheid wat daar is in Kimberley, elke persoon wat iemand miskien kan werk gee of kan net help, kontak vir my. Laat ons CV's kry, laat ons dit uitstuur. Mantashe het Ekapa Minerals gister gevra om die likwidasieproses terug te trek. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Vyf kinders van dieselfde familie het doodgebrand in 'n huis in Ballito aan die KwaZulu-Natal se Noordkus. Die kinders se ouderdomme wissel tussen 1 jaar en 19. Die ouers het daarin geslaag om ongedeerd uit die brandende huis te ontvlug. Die oorsaak van die brand word ondersoek. En net hierna die wenners van die Soweto Soccer Derby. Orlando Pirates het Kaizer Chiefs oortuigend met 3-0 geklop voor 'n volgepakte FNB stadion tydens die Soweto Derby. Ons kyk nou na van die hoogtepunte. Of course to the Nedbank Cup. Now, Muremi from range, takes the deflection, 1-0. Perfect stop for Orlando Pirates. Sibilibili. Oshila Police. Kibona Kotsi Kibona Matomula. Hotto getting things rolling. Muremi with the ball in. Evident Magopa. Right place, right time. Could very well be the killer blow. And she scored 3. Suid-Afrika se nasionale cricketspan speel môre middag in die laaste Super 8 wedstryd van die IKR se Mans T20 Wêreldbeker toernooi teen Zimbabwe in Delhi. Die Proteas is die enigste span wat tot dusver onoorwonde in die toernooi is en het reeds vir die halfeindronde gekwalifiseer. Die Proteas se golfafrigter Ashwell Prince sê hulle gaan nie op hulle laure rus nie. You got to respect the opposition. They have done their bit to qualify for the Super 8s. They've had a fantastic tournament, our neighbours, and they've done well to reach here. They'll be disappointed that it's not an opportunity for them to go further in the tournament. But from our point of view, we've been really sharp, and what we want to ensure is that we maintain that discipline and intensity. Intussen het Pakistan vir Sri Lanka 'n teiken van 213 lopies gestel in hulle IKR T20 wedstryd in Kandy in Sri Lanka. Pakistan moet oortuigend wen en Sri Lanka beperk tot 160 lopies om deur te dring na die halfeindronde. Sri Lanka staan tans op 106 vir 5 na 12 bilbeurte.
En ons het pas verneem dat president Cyril Ramaphosa 'n beroep gedoen het op die strydende magte in die Midde-Ooste om geskille op te los deur gesprekvoering. Ramaphosa veroordeel die oortreding van die internasionale reg en sê weermagoptrede is nooit doeltreffend om spanning te ontlont nie. En dis dan al van die Afrikaanse span vir vanaand. Ons is môre aand om 6:30 weer terug hier op SABC2. Lekker aand verder.